wase-Mfolozi. Konke le ndaba abameli inkantolo konke lokhu sibatshelile ukuthi akubasiza abantu. Okusalayo abantu banjani bayametha. Hayike sibabambile ke waphondo hayi baqondile. Njengamanje ke iproject ezinto zase-11 isikwi-stage sokuthi sekuvunyelwe nakho konke sekusele ukuthi umnyango ufake i-budget izinto bese zizoqhubeka zizonkhanda. Ingakho bengithi ukubamba amagubane acting MM ngisho ngoba uyena besinala lapha kwi-portfolio yezindlu. Hayiba kwesinye isikhathi bebeyabe besathi aphetha umthetho amakhansela lokho esitshela ntoda sikuthi yenzeka. Angithi bathu bekhona acting MM. I-attendance usayinile. Noma isayinile ke wahamba. Hayo wenza umsebenzi wakho. Ngoba phela bamile abantu. Ngoba bengifisa ukuthi ngingakhulumi. Kukhuluma umanager ukuyena osebenza izindlu. Angithi sizomlinda nje ngoba umfundisi nceke inkosi. Ngoba umfundisi uyena akazoba sekuchaza ukwabeka kwebudget esuka siba nayo ukuthi khona kuphi esube nayo kusho ukuthi unyaka siyabuya ke namhlanje silapha eNtabosini sihlangisa wonke amawadi actually sihamba amakhosi sithi inkosi yakwaSokulu sithi inkosi yakwaMbuyazi sithi inkosi yakaMthethwa sithi inkosi yakaMthembu lapha sithi inkosi kanjalo futhi yakwaSokulu yakaMthiyane lapha eMambuka so hamba wonke sibukake si-review ukuthi ikuphi okwenzekayo ikuphi okwenzeki ikuphi okwenzekela ama-department uma yakho uyasho ukuthi ikuphi okwenziwa eMfolozi ikuphi okwenziwa eKingcetshwayo ikuphi okwenziwa umnyango wezezindlu ikuphi okwenziwa umnyango wezempilo ukuphi okwenziwa i-SAPS konke kanjalo thina kwethu uqoqa lonke ulwazi lwenu osuke selushilo thina-ke bese-ke siyakuthumela kuzo zonke indawo sikuthumela kuzo thina kwethu ukuzobuka-ke namhlanje inhloso yosuku ukuthi-ke kulokho bese siqalile kuwo wonke amawadi asibuki kuphela mnumzana waseNtabosini uward 10 sisuka sibuka from ward 1 to ward 18 umeya-ke losuka sekushoko ngokwamawadi wakhe kuzokufika-ke lapho kufanele ukuthi ufike khona emva kwalokho kumphakathi bese uraise-ke ama-questions bese uyabuza ukuthi lokhu kuzoyenziwa nini kwenziwa kanjani bese kusho ukuthi amandla basekhona inakho kufanele kwenzeka ukuthi futhi thina njengamakhansela akufanele thina sijaje ngokuthi amathuba omsebenzi awathola hayi thina sijaje kanjalo thina sijaje ngogesi sijaje ngamanzi sijaje ngemigwaqo sijaje ngokwezindlu ngokwamatoho ayasijaje ngakho konke lokho ngoba lokho-ke i-national crisis yayonke into esuke ikhona ezweni uma ngasuka mina ngithi nonke lapho ngivoteteli ngizoniqasha ayokwazi ukuthi unamanga lowo muntu womuthi wathathapha amathuba yena omsebenzi engekho kuyo yonke indawo kodwa ikhansela ujaja ngani nge-service delivery lena usuke usulibekele lona-ke uma uqhambile lokho usuke sokuyinhlahla nje evelile wasuke yakwazi-ke abantu ukuthi bexoshe noma betholeke lokho kufuneka ukuthi bekuthole ngelawo mazwi-ke program director sesibonga kakhulu sesoshiyela kubaba umeya-ke ukuthi kube uye-ke esezokwenza-ke ngokwa-item ngewadi ngewadi eziyofika-ke lapho kufanele ukuthi-ke efike khona ngiyabonga program director uphinde lo ward councillor laphana ku-ward 6 eMzingazi ngicela uba ungivumele uba ngikhuleke enkosini nasebukhosini balapha kwaMthethwa enkosini yakithi ingekho phakathi kwethu ngiyafisa ukuba ngibingelele ngokuthobeka kumnumzane wesigodisala eNtabosini baba Nyambosa induna zonke zenkosi ezikhona umkhandlu wenkosi
okhona inceke yenkosi esivulele ngezwi isondeza komdala weinsuku baba uDeputy Mayor benziwa qeda ngethula sebembalile koyikhundla khundla emakuthiwizini yenkosi liyinkemba lisika ndawo zonke la isika indoda layiqoqa manje kuthiwa umfundisi manje angithembanga nami cha hayi umfundisi impela ubenziwe sengathi ngabaqoqa-ke nabanye nomlapho bebabefundisi angibingelela amakhansela onke ahloniphekileyo ngenxa yesikhathi ngeke ngisanibalula ngabanye onke amakhansela akhona la ngaphakathi ama-escort councillors ma ekhona ukhansela uBhengu Ward 4 ehleli lapha kwi-grandstand isitulo sakho sikhona ngapha Shongololo ngiyabingelela angibingelele u-acting MM kodwa esemqashe ukuthi abe uCFO kamasipala wase-Mfolozi uyena ke ophethe imali kwase kuthi ke emveni kokuba uNkulunkulu wavakashela eMfolozi noma umdala weinsuku ehlanganisa umasipala wase-Mfolozi nomndeni wakwaGamede wabiza ubaba uGamede bekade ewumanager wethu cishe siyayazi insizwa endele yana impandla so ke yashiya ke emhlabeni njengamanje ke ukuyena usabambile uye ubaba uNkosi kodwa engifisa ukumethula ikakhulukazi ngesikhundla esamqashela sona akapermanent kuso sokuthi uyena obheke imali yemakho kubentela ngicela ukuphakame baba uNkosi bakubona jasimphihla uhambisana nenye ke insizwa ewusina manager nayo iyona esibhekelele ukwakhiwa kwezakhiwo laphana imigwaqo nani kwa technical iyona ephethe laphana ubaba uQwabe insizwe silandele emsinga bese kuba ama-officials onke kamasipala wase-Mfolozi akhona singabala abakwa traffic singabala abakwa abemedia abakhona njalo onke ama-officials akwamasipala ngiyawabingelela hleze makusala abanye bese bethi angibabalanga bona ngibingelele ithimba laseKimcetshwayo okuyilona elisiphathele umsebenzi wamanzi ngoba thina ezimfolozi noma samakhansela siyayithatha inkinga zamanzi bese sidlulisela kumasipala waseKimcetshwayo ngoba yiwo ogunyazwe ukuba usilekelele ngenkinga zamanzi angibingelele Mthiyane ka-IEC osethe wasitshela ukuthi zithini inguquko ngoba cha lokho okusho Mthiyane kuyenzeka umuntu kuphela umtshela ukuthi hayibo usuku i-weekend ukubhalisela ukuvota athi hayi ungisebenzele nalokho ukuvota mina ngiyokwenza lonto leyo hayi ngingeni lonto leyo zithi mase ziya kumalet ngoba uma uyoregister ukuvota angifuni ukuthi noma ungavotanga kodwa uma uyoregister ukuvota uyonika isithombe uhulumeni omkhulu lokuwona owaba imali eyabela omasipala uthatha lezi bani ukuthi eMfolozi bangaki abantu abangabavoti yizona imaloke lezi ese abakwazi ukuthi acane ngayo imali ngamanye amazwi wena mawungayivota udala ukuthi lapha sithole imali encane sithi mase sitholile ungavotanga kodwa nawe usuyafuna futhi kule mali le ongabanga ukhiye ukuthi ikhula ngithi sezwana ngakho ke mawu IEC
noma amakhansela ekhuluma ngokuvota. Ingakho basikhuluma ngokuvota sicela nje wonke umuntu ngoba sisenzela ukuthi uhulumeni omkhulu okuyibona abaphethe imali bebe nesithombe sokuthi bangakanani abantu baseMfolozi abanedi. Angithi siyezwana bazalwane. So ke siyabonga ke mthiyana uba ushumayele lo vangeli. Nathi sizoqhubeka silishumayela. Angibingelele ke onke ke ama-stakeholders akhona ngibonile abomnyango wezempilo abakhona makukhona abanye ngababonanga nabo ngiyababingelela. Ama-ward committee akhona phakathi kwethu ngiyawabingelela. Ama-EPWP uCWP okhona ngiyawabingelela. Ngibingelela kakhulu abaholi be-IFP abakhona la ngoba yiba basigadile ukuthi ngabe sisenza kona lokho esakuthembisa ukuze mangabe sesibona sibakhulu ngaphezulu kwenu yibo futhi abazosibiza bezosiqwaqwada ukuthi hayi sathi senkohli ukuthi lanhle khona nibekwe abantu angithi sathi inkohli ukuthi lanhle khona abantu abathembanga uxola lokwabheka but abantu bathemba iqembu le-IFP basebethi alisihole lapha kumasipala. Ngakho ke uma sesibona sesibakhulu ngaphezulu kwenu nisikhumbuze kodwa nisikhumbuze ngendlela ezokwenza ukuthi sikwazi ukubona ukuthi hayi akathi kushayisekile bese ngiyalungisa iphutha lami. Angithi siyezwana. Angibingelele abemedia bonke abahlukahlukene abakhona la uSAPS abezokuphepha abakhona. Ngibonile ubaba uDimande owuformer hlalo wethu we-IFP ngisaseMfolozi iphinde ibe uformer councillor wa-13 amehlama ngiyambona ngiyambingelela naye la ekhona. Bese ngithe mangithi ngitshala amehlo bakhona abanye ngababonanga kodwa nizongivumela ngithi ngiyabingelela lonke nenikhona ngoba sibamba amaqhaza ngendlela ezihlukene kumasipala waseMfolozi. Ingakho ngizocela mphathi ohlelo ukungivumele ngibingelele ubaba uMacingwane esimazi kakhulu ngokuthi ubaba ungadlangadla. Macingwane siyabingelela kanye nabo bonke abasenhlakeni zezemidlalo ngoba ukuba sikhona isikhathi bengocula iculo lele ngithanda kakhulu elikhuluma ngama-talent angithi manje isikhathi sesihambile bengizokubiza leli lama-talent impela kodwa isikhathi sesihambile ngicabangela laba abahleli elangeni lapha. Why ngisho kanjalo? Sathi masingena ngo-2021 sathi yilobu buholi bamasipala baseMfolozi obuholwa yi-IFP siyoqikelela ukuthi sisebenzisana nazo zonke iy'nhlaka ngalela kokubandlululo. Ngimensina ubaba uMacingwane ngoba kukhona ithalente akasibambele lona laphana kwezemidlalo. Ezemidlalo namhlanje usuyibona ukuthi zenza abantu bekwazi ukuthi bevuse imizi yobabamkhulu angithi kodwa abantu okuyibona abapheka ingane lapha ezincane baphuza ukubonga bona kugcina sekubonga laba amaso asekuphethe sebephumelela. So ubaba uMacingwane ke kanye nabanye abanye ababambe ikhulu iqhaza laphana ekuthuthukiseni ezemidlalo. Ngiyacabanga ngiyakhumbula kwakunomfowethu wala iphathana manqoba mkhesi yes noma ngabe mina selokwathi inhloke abanye beke bebuza ukuthi hayi iSundowns into yakamuva cha ngangasupporti lutho nje mase ngiqala ukusupporta ngasupport iSundowns kodwa bekuthi makudlala i-team edlalelo manqoba mkhesi ngiyoyibukela ukuthi ngoba kunomfana wangakithi ogijimayo angithi so ke siyabonga Macingwane. Ngiyafisa futhi Macingwane ukuba ngisho ngithi emveni kokuba sibe nemidlalo le ye-Mayoral Cup ngoba kwakuyiyona emhlangano lesibamba kanje la abathi khona abantu abasha nabezemidlalo nani nathi hayi ikhona eminye imidlalo iyabanjwa impela siyabonga Sangweni inhle ya tournament kodwa manje kusisiza phi mangabe uzothiwa umuntu owine 100,000 owaseswazini angithi kwakusho nina la salalela ke Macingwane baba mnomzana wesigodi saseNtabo Nyamboze salalela sayohlala phansi namakhansela sathi sikulungisa kanjani ukukhaliswa abantu baseMfolozi. Sase sithi sihle siyabonga Sangweni enye yengqalabutho yethu esithandayo esimele kahle ezasimela ngisho kwibafana bafana
kodwa ke asifune enye indlela yokulungisa nala abantu abakhala khona. Sabuyela ke sawukwenza uhlelo la sithi khona kunemidlalo esizobizwa ukuthiwa imidlalo le yase-Mfolozi, kodwa sithe ngaphansi kukameya. Sase sithi le midlalo ayiyoqala kusukela Ward 1 izofika Ward 18 ukuze bonke abantu bebe nethuba lokuthi bancintisane ekulweni ekuthini bawine lo 120,000. Sikwenze ke kanjalo okwukuthi siyajabula ukusho ukuthi le midlalo ibe impumelelo nje ku-Ward 1 bakhona babambe iqhaza, Ward 2, Ward 3, Ward 4 kuze kuyofika ku-Ward 18 besenza lokho kwacelwa yini. Ngiyafisa ke ukubika ukuthi kule midlalo ebikade ikhona kunabafana abakhethiwe lapha amacingwane ngoba sakhokha imali salanda ama-scout ukuthi bezobuka ithalente labafana abancane ngoba sifisa bebe baningi omanqoba Mkhize, sifisa bebe baningi osiyabonga Sangweni noThamsangweni njalo njalo. Sawakhokhela ama-scout ukuthi azobheka ithalente. Ama-scout ke afika impela yahamba nomlungu omhlophe ongaphendiwe wayemhlophe wona cishe nalombone yaluza lapha wakhala ngethalente ke macingwane ukuthi liningi ithalente akalibonile la kubadlali abaselect baba sebebonke babe u13 kwasho ukuthi ke ama team abeya la kuthiwa kuyavala khona iwindi njengoba kade kudlalwa imidlalo yezikwadi. Abanye babo ke bazobizwa njengoba sekuzovulwa iwindi. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi phela bakhona ababeziwa abafana abakhethwa ulokhuza uAtazwane abazoya lapha kwiKaizer Chiefs. Bakhona nabanye abaselectwe amanye amaqembu. Kodwa futhi angisho ukuthi ngikubongele one councillor uXhoxho ukhona umfana wakhona la Ward 15 yena ke siphinde bambiza ngesikhathi beyomhlola lapha yana zathi cha mase bekubizile sumasipala angeke sime endleleni yakho impela sa contributor sayithwala indleko zakhe zokuthi asuke ngebus la ayofika ePitoli efikela le hotel enze yonke into ngoba sifisa ukuthi aphumelele. Ngiyafisa ke ukubika ukuthi lo mfana loyo usesayinile kwiPretoria Kellis okusho ukuthi ngamanye amazwi le mali bakho kibentele besitshala lapha isiyavela lapha kubantu abasha ngithi siyezwana. Sinethemba ke lokuthi nalabo abanye bazothola ithuba futhi kakhulukazi ngoba laba babeqokwe uAtazwane lo eMelikesi so use ucoach ke manje bamsayinise kuMazulu okusho ukuthi impela njengoba eze kuMazulu siyohlala naye phansi sithi cha ngokusula kwaZulu Natal ayiqinisekisa ukuthi impela uyabheka ubheke eKingcetshwayo ubheke eMfolozi. So ke ilokho umuntu obethi ke asikwethule. Ngibonile lapha ngicela ukubingelela abefundisi bonke ngokuhlukahlukana kwezikhundla zabo ngoba sibakhumbula mangabe kunzima. Ngimbonile lapha ke mangathi inhlaba ngambona ubaba wabo kuyena oNkulunkulu wami ngoba lithi iBhayibheli ihlonipha umhlngano ukuze insuku zakho zande ezweni angithi lisho njalo. Manje ke nami ke ngiyambingelela ukuhlukile ubaba uBishop uBheki Ndange lapha emuva. Yes ayithe la uNkulunkulu wami ngiyoqala kuye uyokala check ukuthi hawo kumazi kodwa futhi ngiyafisa ukuthi malisho njalo balithi hlonipha umhlngano ukuze insuku zakho zande ezweni. Alikhulumi ngobaba ukuzala likhuluma ngomuntu owubaba umuntu omzali fanele ukuthi wenze njani umhloniphi. Yingakho mawuhambile abantu bayojaja umndeni wakho ngokubehave kwakho ukuthi uyiphatha kanjani la usuku uhambe khona angithi kunjalo. Ngiyafisa ke ukuba umuntu asho ukuthi ubaba uMakhunga umphathi ohlelo usukumisile lapha uba sithobe kuzo zonke imindeni yaseMfolozi ehanjelwe izihlobo zayo. Sizwile ukuthi lapha kwaphinda angene kuphinde kwagasela ukufa isigcino somntwana kwaphinda angene udlulile emhlabeni eseCape Town beyilunga leParliament uyafihlwa ngeSabatha. Ngiyafisa futhi ukuba ngibike ukuthi khona futhi la eMfolozi kuleli zulu ebelibhadla phambi kwayizolo nakhona futhi sishayekile la eWard 17 eNtambanana umndeni wakwaShezi
umfana bayikhiphile ingane bethi ayiphuthuma emakhaya ngoba seliyahloba laduma izulu lamshaya umfana waphangalala. So ke uNkulunkulu ke sithi ke sengazothi angawududuza umndeni kusithintile nakwezinye indawo kodwa ngibala lokho okunye kusithinte kakhulu la eMfolozi. Ngifisa ke ukuba ngingene ke kwinhloso yosuku ngizozama ukuthi ngibe mfishane ngicela ungivukele isikhathi menziwe umoya ngcwele ngeke ungivuke uzongitshela nje mase siya ngakhona ukuze ngizothi ukusheshisheshisa kanqobo isikhathi semoto wami bese ngiqedile. Ngiyafisa ke ukusho ukuthi umphathi wahlele uyasho ukuthi cha unginika isikhathi kusukela manje ngoba uma ibuka iprogram yami isho ukuthi sengizoqeda ngo-4. Uyazi ukuthi yini ngisho kanjani? Angithi nizelana ladela konke ngoba ngifuna ukuzokuzwa ukuthi wenzani umasipala. Yini esazoyenza? Yazi mina ngicela nishayile ihlobo. Uyabona laba bangekho la. Ngibona abakhuluma kakhulu bedlule nini emkhona. Kodwa abayiniki isathi bezolalela ukuthi yini eyenziwe. Kuloko okunye okusela bakufisazi thini ngiramba zakhona. Umasipala unaziphi inhlelo zokuyilungisa ngithi manje ke ayisinike nje isikhathi ayi ngo-4 zoyibambe phela zokugcina ngo-4. Ngifisa ke ukusho ukuthi bakithi umasipala wase-Mfolozi umasipala omncane ongeke ufanise nomasipala wase-Mhlathuze noma abanye omasipala. Okusho ukuthi thina ukuze sikwazi ukwenza ama-project ikakhulukazi sithembele kwimali noma kwi-grant esuka kuhulumeni ngoba asingikhokhisi ngisho intela asifani nomasipala wase-Mhlathuze okunemboni eziningi ezikhokha umasipala kube namalokishi kube namajalida belungu bonke bayakhokha lapha nakithi. Kodwa thina sithola le mali le isuka phezulu lapha kuhulumeni emveni kokube sesibalile ukuthi sibanga kanani bese thi nayi imali emfanele. Ngifisa ke ukusho ukuthi ngonyaka ophelile noma kwithemu ledlule kusukela ngoJuly ka-2023 kuze kuzoba uJune safika la sizokusho ukuthi nayi imali esinikezwe yona sase siyabala ukuthi le mali yini esizoyenza ngayo. Uyabona ke into ehluke ngayo thina ukuthi okokuqala sifuna ukunicabangela ukuthi yini enifunayo siza kunina nisitshele bese sithi amakhansela weze kunina nawe niwatshele and then bese siyohlala phansi bese kuzothi okwesibili asifisa ukugcina ukuthi sethule ukuthi imali nesitholile fanele sibuye sizobika ukuthi kule mali zisebenzise kanjani akithi sezwana ukuze ingazuba bikho ngoba thina silandela kwiligasi yomntwana owaphinda ngene oze wakhothama esaphela uhulumeni wakwaZulu waze wazoba uhulumeni omkhulu kaNational ngaphansi seba ngaphansi kaMandela akaze zebe nenkohlakalo ukuthi wakhona la okunemali khona lahleke khona kithi uma ubheka ukufakazela lokho kuba bonke ngqongqoshe ababekhona uMandela ngesikhathi ethunywa yizo ukuthi akaye emazweni aphesheya wathemba umntwana waphinda ngene ebesuka kwelinye iqembu lezepolitiki ethi behambile eMelika athi akekho omunye engimbonayo ongasala ngibambele lesi sikhundla engibethemba ukuthi ngiyosifika sisaphephile wabeka umntwana waphinda ngene kwaze kwamahlandla awu-21 umlando lowo.
wayengekambeka omunye umuntu angamethembi ngoba ukuphatha izwe ungahamba nge-hour nabizwe selihambile kodwa wayazi ukuthi mayinika indoda yamadoda izoliphatha kahle. Ngifisa ke ukuba ngisho ukuthi ke kule mali encane esinawo bakithi okokuqala asikwazi masiletha intuthuko siyenze kuma ward awu-18 kanye kodwa ngenxa yemali kufunakala ukuthi uma sithathela ama-ward ngokulandela isithatha mali ngicela amakhansela eze ngapha phambili khona intule lapho ngicela beze lapha phambili kumasipala wase-Mfolozi sinamakhosi amahlanu kade sewabalile kumphathi wohlelo. Okokuqala siyaqinisekisa ukuthi intuthuko iya kuwo wonke amakhosi amahlanu esiwakhele iphinde futhi iye kuwo wonke ama-ward o-18 angithi siyezwana ngale kokubheka ukuthi kulawo ma-ward aphethe yiliphi iqembu lezepolitiki noma abantu bakhona abavota kanjani. Yilokho esakuthembisa kunina ukuthi thina masibuka intuthuko umntwana aphinde angene usifundise ukuthi intuthuko yeke uyigqokise komgwaqo yeke ukugqokisa isikibha sezepolitiki. Ngakho-ke ukuhlupheka komuntu nesicelo somuntu kubuke njengomvoti ungakubuki ukuthi wayegqokeni ngesikhathi kuyokhethweni angithi siyezwana. So-ke ilokho-ke esifundiswe khona bese kuhlupha-ke ukuthi-ke ngesikhathi siza nalowo moya wena mawuzocela uzocela ngomoya ukuthi hayi phela mina ngokuthi kwezepolitiki ake siyaphambana-ke lapha ayithi usiyapolitiki sizopolitika-ke lapha angithi. So-ke siyadingana-ke ukuthi umphakathi amakhansela uma kunezinto esiyikhulumayo akube yilowo moya loyo wokunikana inhlonipho ngoba ayikho into edlula ukuthi sihloniphane ngoba ayikho into engenza ukuthi ukhansela umthetho angayizwa uma uyisho wena ukuthi uyisho kanjani angithi siyezwana. Hayi phela bona inyawo zami njengoba ngibeka nje njengoba ngisuke lapha mangisuka ngithi ngathi ngibona hleli lolu mangibeka lana nalolu lo futhi inyawo zenzinjani ziyahloniphana sisodwa isilwane esinenyawo ezingahloniphani ukuthi masisuka nje kubhize konke nje ixoxo ngithi ningibona ixoxo nje masisuka nje la kukhusha konke kanye ibhekelela ngithi kodwa thina inyawo ziyahloniphana okusho ukuthi nathi masingahamba ngokuhloniphana yonke into ingahamba kahle. Yingakho-ke abaxoxo ngesikhathi uNkulunkulu ezama ukudala ukuthi naseyilwaneni akube namakhosi akhona kwasuke kwaqaleka kumaxoxo ukuthi ake siwahlanganise ekhethe inkosi yawo nawo. Hayi kulowo mhlangano loyo asiphumanga isixazululo ngoba kwathi bathiwa cha umuntu oyinkosi umuntu ozoba kanje sicela nivumelane nomuntu oyedwa sikwazi bana amakhosi amahlanu noma u10 ibe yodwa inkosi yamaxoxo hayi amaxoxo bathi hayi sonke ingakho namanje ithi sonke lapha emanzini noma ahlule ukukela ayithi siyezwana sike siwenze sho njalo ethi sonke ayephendula lokho-ke engakwazi ukuthi akhethane ngenxa yesikhathi-ke ngicela ukubakugela siyile laphana enkosini yakwaSokhulu Ward 1 ngonyaka ophelile ngizoqala khona ngizoqala lamanye ama-project singene bathi bacela ukwenzela umgwaqo obizwa kuthiwa Ingome Road enkosini yakwaSokhulu. Ngiyafisa ukusho ukuthi lo mgwaqo loyo sawukhanda usuphelile laphana kwaSokhulu. Sabuya saya laphana kuma 2 ngaphansi kakhansela uMatshinga nangehleli ngale bathi umphakathi wakhona ucela ukwakhelwa i-access road ngenxa yokuthi makuna imvula imigwaqo yonakala kakhulu angithi. So-ke ngiyafisa ukuba ngibike ukuthi umphakathi siwukhandile lo mgwaqo othi uyisabo kwe-access road nangukhansela engikuthanda ukuthi uma sikhipha iproject siyahamba soyibuka futhi ukuthi ngabe iphelile bese siyibuyisela emphakathini. So lo project lo mgwaqo usukhandiwe uphelile obezothiwa isaboka. Saphinda saya lapha eWard 4 isaboka esisenkosini yakwaMbonambi sase sibuya siya lapha enkosini yakwaSokhulu Ward 4 sibonulwa sports field iground lapha no emashobeni kunomgwaqo babecele umgwaqo bezothiwa emashobeni sesukhandile lo mgwaqo loyo phase 1 waphela ngaphansi kwakhansela ubaba uMdletshe sawubuyisela emphakathini.
khona futhi eWard 4 kune ground noma lithe ukuhlupha ke lento yokuzama ukufukula usomabhizinisi bakithi uthola ukuthi kwesinye isikhathi baba nenqinamba mangabe sebenikeziwe umsebenzi lela ground ufunza ngabe seliphelileke kodwa ngakapheli selilapha ku 45% nalo lilapha eWard 4 saya lapha eWard 6 umphakathi wakhona phansi wakhansela babumakhunga wawucele i-high mass light esifakiwe kumsebenzi u95% sesilifakile thina leli light lelelide elifana nalelo lisedondotha ngoba lakhona kwakunenkinga yokuthi indawo yakhona eyihlathi kutholakale abantu besifazane sebedlwenguliwe babulawa baphosa khona so wathi mayikhala ukhansela ukuthi kunenkinga ukuthi bayihlangene nomphakathi bathi yini isixazululo bathi bacela ukufakela ilight leyandawo zizohleze ikhanya kuze kwenzeka lemgilingwane saphendula kanjalo ke kukhansela saya lapha ku-Ward 8 kumfiso access road ewadini kababa ubiyela nakhona sikhande umgwaqo lapha odemali ngo4 million usuphelile lo mgwaqo lo sesubuyisele emphakathini sase siya lapha kukhansela umthetho eWard 9 nakhona futhi abantu abaningi njengoba sibaningi kwamthetho nje bakusana imvula kuliqiniso ukuthi sonke imigwaqo yona esifake enkingeni esifisa ukuthi ilungiswe ngathi konjalo ngoba ngikholwa ukuthi lokho sokushiwa amakhansela lokusuka kusuka kunini ngakho ke emnqagala sikwazi ukuthi siukhanda umgwaqo lapha kuthiwa umnqagala phase 2 na usuphelile lo mgwaqo sawubuyisele ebantwini edondotha lapha sekuwumlando ke ngoba kuqala sasikhuluma ngalela ground elakhandwa kulesa sikhathi lasala lingaphelile njengamanje ke we are proud ukuthi sisho ukuthi selikhandiwe laphela lemdlalo njengoba dibambeka ibanjelwa khona nje bekusho khona ukuthi lela ground selisesimeni esihle sokuthi likadlalelwa khona sona lo ke seliphelile ke lela ground lelana so sekubona ukuthi njengoba seliphelile lasedondotha asikakaqedi ngoba siyafisa ukuthi njengoba likhona ecinci selikhona edondotha kuyafuneka lapha nangapha kontambalana libe khona kuyafuneka nokuthi kwasokhulu libe khona kodwa njengamanje nje kwambuya zenzala abantu siyalungisa nalo elizofana nelasedondotha ngoba uma sithi abantu abasha sifuna ukubanakekela asibanakekele kodwa sikhombise phela nangezenzo ngelinye ilanga nalo leli ground kuyofanele nalo silibekele eceleni ukuze likagcini leli ground kodwa nalo silithuthukise lifane namanye ama-ground ngifisa ukuba ngisho ukuthi laphana eWard 9 siphindile futhi uyaza umthetho ngithini ngithi siphindile futhi kusho ukuthi uWard 9 kodwa ubuka ulandelane kwaze kwakathathu isemnqagala isedondotha wangeke siye kidondotha ngoba sakunemali yeni esasesifakile khona kwase kufanele ukuthi siqedele kwase kuzothi ke uWard 9 futhi edondotha wangeke sithule engane zakwethu uma nithi nina nifisa iklinikhi yasedondotha isebenze 24 hours ubusuku nemini ngithi kwasho nina kwabanjwe umhlangano nabaphethe iklinikhi ukuthi yini engavimba ukuthi kwenzeke lokho bakhala ngezokuphepha ukuthi abaphephile angithi bathi ke abafowethu babuye bedle edondotha esikhundleni sabe bayadlula bayenyuka baya komakhwezini eshaya moya kuwe lapha namlapha abanye bedlule beze kumthetho beze bavele bebesadlula ukuthi baqhubeke beze ngapha bengajikela laba benyuke bahambe bodwa ke lapha kumanesi lapha eklinikhi manje amanesi azizwe ngaphephile ebusuku noma ngabe athiwa khona i-security sabe sesisondeza ke umnyango sesibonisana lolu daba zakahlukanisela ke ukuthi kuphi okumele kwenziwe umnyango ikuphi nathi somasipala singalekelela ngakho uma uya eklinikhi uyabona njengamanje ukuthi i-fence siyenze icishe yawo yokugcina ngasemgwaqweni ngoba senze ukuthi ama-security ba-elapha ungaze ufike eduze ungene ngaphakathi uphushe igate ufuna ukungena enkani uyohlukumeza amanesi awakubone uselapha ukuthi akathi lwana uza nenkinga loyana asheshe kuvimbuseni ukuthi angithi sasesithi-ke okunye sobalekelela ngakho ukuba sibafakele le light lesesiyifakile bese kusele nje ukuthi u-Eskom azoxhuma ukuze leya ndawo leyana izokwazi ukuthi ikhanye ngoba 1 bafike behambe bohlukumeza lapha namanesi
and then nabantu abasuka belinda ukuxhuma amabhasi aya koNtuthuka Magwezini noma eza la koPhathana mabelaphana babanjwe inkunzi balinyazwa. So ke ingakho ke sithi ke uma mkhulumile nina mphakathi njengoba nizela emhlanganweni leya light efakwe lapha lezi zinto engiyibala la ngiyibala ngoba izinto enizisho malila emhlanganweni noma nibizwe amakhansela okusho ukuthi ngamanye amazwi bakhona kwena emhlanganweni wenza ukuthi silalele bese siyenza thina. Ngifisa ke ukusho ukuthi ke laphana kubaba la sikhona esigodini somnumzana la sikhona ubaba umthethwa wathi cha bathe abantu bala wathela sebeyavumelana ukuthi hayi impela akazuthi indawo yasegegede noma ethinteka amakhona kodwa akukho kodwa sokukhomba. Ngiyakhumbula ke nangomunye unyaka kwi-IDPC seDondodo yasukuma enye insizwa yathi sesikhingile egegede yathi silahliwe yathi ngeke uzukhombe ngisho kodwa kuyisakhiwo yena imigwaqo iyalungisa kodwa kuyisakhiwo ngeke uzokhomba ngisho kodwa samlalela ngoba masizela sizolalela angithi sezwana ngiyayilandela ke inkundla lezokuxhumana kusiza nje lokhu kubiza ku-IDP lokhu kuzokanjwa amanga and then bese nivala nje ngalama KFC yakhona maqeda ngenzeke lutho lezi zinto engiyibalayo zenziwe lokhu kuhlangana ngithi siyezwana ama KFC siniphathele ngoba umthetho ukuthi mase sinihlalise ngaphezulu ama-hour amabili kumele nithole uzokwehlisa amatha ngithi kunjalo nakho ngiyafisa ukusho ukuthi ubaba umthetho wathi cha egegede bathi bacela ukukhandela ihholo. Ngiyafisa ukusho ukuthi ihholo elidle imali engango 5 million sesikhandile egegede seliphelile sekusele ukuthi silibuyisele emphakathini. Bese kuzothi ke asilalelane ke bese kuba lapha kuba kundimande e113 laphana eTuthuka nakhona kwaba into efana ukuthi uma befuna ukubamba imhlangano yomphakathi kufanele balinde kuphuma isikole bayophazamisa ukufunda kwengane. Uma kungenjalo kufanele imhlangano bayibambe ngama-weekend ngesikhathi bethi bafuna iminyango izobalekelela uthole ukuthi iminyango ayikwazi ukuya ukuphuma ngama-weekend bese kugcina sekusafarishaneni abantu bakithi. Ngakho-ke naseTuthuka kunesithabathaba sehholo elihle esikhandile lapho esisazodlulisela emphakathini e113 laphana khona la komakhelwane 115 mathi uyabheka ama-ward siwahambela wonke siyazama ukuthi sikhaphe 112 laphana eSambuza embangweni access road nakhona futhi siwukhandela umgwaqo wakhona sawubuyisela emphakathini 115 athi abana ngithe ngifike ngathi 19 babathathu ngathi 110 kwamunye 113 kwamunye 112 kwamunye 115 ayunenhlahla ke la 115 115 uthole ukulungiselwa umgwaqo iphika qede access road waphinda futhi wathola le high mast le eyacelwa wakhansela egameni lomphakathi lapha usho ukuthi uthole kabili kodwa mabheke wa12 uthole kangaki kanye ngithi umbangweni access road kanye angithi ke awuthi mawusesikhundleni usucabanga ukuthi isikhundle sokuthi wena uzenze uyibheke wena kuqala angithi amanye amawadi noma ngathola okubili noma okuthathu mina bangithola okukodwa ukuze kazi ukwasazi ukuthi ngangena lapho ngoyibhekelela mina ngibhekelele onke ini amawadi kodwa phela futhi akufunani nabo bejezela ukuthi hawe imbazana ingane. Ngifisa ke ukuba ngithi ke 115 nakhona umqondisi bekade ngisendela nje izolo ithombe kune high mast light nalo lela light lasoshwashweni lazalwa kuba khona kwenu umphakathi enasho khona ukuthi lapha siyazi isikole senza kahle kodwa sekunomkhuba ukuthi ingane mayiphuma ukuyofudadisha ebusuku ziphucwa ama-cellphone bese kube lezi izishimane zalabafana bethu eyishela intombi ebumnyameni. So ke sathi ngiye emcimbini okuvalelisa uthisha uMathaba
wavele wangicela lokhuza uward council wasebenzisa lelo thuba ngihlala la ngaso sonke lesi sikhathi kodwa ngilinda nje ukuthi ngifike ewadini ngomemele emcimbini uvalele isithisha uMathaba wase yangicela ukuthi ayi yabona sekunale nkinga lesi kanje kodwa ngoba kunomela ngaphakathi ngiyethemba uzohamba uyobheka emuva ukuthi ingasilekelela ngani bekasiza ngelight nje kusho ukhansela uThomo namhlanje ngiyajabula ukwethula kanje ukugambushe ukuthi ilight bayiqedela nje manje lizokhanyiswa maduzane ngizama ukusheshisa njalo ngoba ngizama ukubalekela u4 ukuthi ebe u5 ngifisa ke ukuba mhlawumbe ke ngishaya ngezimafuphi ngoba kunemali esike siyethulela mina sithi eyama mayoral project basithi eyama mayoral project sithi siyazi imisebenzi ayikho kodwa mayingekho imisebenzi ukudala amathuba omsebenzi ngohulumeni kazwelonke kodwa umbuzo uthi thina yini singakwenza siwumasipala omncanyana siwuhulumeni osekhaya so kwase kuba nemadlana encane engenele bazalwana ngithi imadlana encane ama mayoral project ukuthi labo abakwazi ukuthi bayihlanganise sibalekelele ukukhona abafuna ukuthi sibasize ngakho ngiyazi ke inhliziyo iyahlupha ingakho kwesikhathi bathi zingecule lapha nezayo lithi iyo lenhliziyo lena zithe njani impela ngoba manje inhliziyo ma usathole uJomane ngithi mina ayisuka kusizana ngoba ngingatholi mina ngoze ngothi umasipala uyasebenza ngoba ngifuna kuze kuyimi engitholayo kanti kwintuthuko kufanele umbonge lesothole lithi ngoba ukhona otholile kusho ukuthi nakimi kuyokwenzeka ngithi so ke ziningi ifile lezicelo zomphakathi lokusizwa ama project into engaka kodwa kufanele siqinisekise ukuthi kule mali encane esinayo kodwa masikhona sikhipha asikubalansise kuma ward mhlawumbe ke angisho ukuthi ke eward 1 ngapha kwaSokhulu kukhona abacela ukuxhaswa ngokuthi babiyelwe banikezwe ucingo bafayela amathanki zonke nje izinto bathi bona ngoba liyandawo ivundile bayalima igama labo kuthiwa isimpiwe laba traders ngiyafisa ukusho ukuthi bahabanye ababe nenhlanhla ukuthi sikwazi ukuthi sibathengele konke lokho bebekade becela sakhambisa sekukubona bese kuzothe what for bakhona futhi abayihlanganisa bayibiza ngokuthiwa imantombi Mthiyane tax shop owners loyo ke wacela nje ukuthi umfelokazi uhlala nengane ukhulisa ingane ufisa nje ukulekelela ngesitoko sokuthi akwazi ukuthi tax shop iyona into akathi bayathula ecabanga ibona ukuthi iyona engenza ukuthi ifake isiko masipala kubambisana noKingcetshwa kwenzeka kanjalo wathengelwa zonke lezo zinto wathengela ngisho ilokuza wathengela ngisho imicrowave nefridge okuma imicrowave wenza ama-chips edayisela ingane laphana nefridge efakwe drink samnika njengoba wayicelile uyasebenza njengamanje kuzoba ilaba bakwaMtoro bakers abakhona la i-110 nabo babecela istop sokubhaka kanye nezinye izinsiza nabo futhi bathola izinto zabo bakhona ziyasebenza njengamanje laphana e-1 zizamele tax shop bona bathi cha thina ngoba thina silalela bona abantu angithi bantu bacela ukwenza ukuthengela umshini owenza popcorn okwenza ama-chips bacela nesitoko samazambane nezinye izinto zakhona thina sase siyalalela sase siyenza sase siyabanika njengamanje sebeyakwazi ukubeka isinkwa etafuleni mhlawumbe ke ngingeka ngoba nabase asibambeni kancane athi ngenzela ukuthi mina nibuka amawadi ukuthi siyayibhalansisa lento bengisho iyenzeka ngithi eward 18 ukuzenzele bacele umshini okwenza ice cream njoba sengena ihlobo kwasho bonke bathi babothi bangaphili njoba sengena ihlobo ke hayi sifisa ukubabona nezingqondo zabo ice cream ke suthenga u-ice cream sesibathengelile lo mshini sabanika ngithi siyezwana bazoba ubhutas trading wathi yena ucela ukulekelelwa ngekhishi yabona amakhishi la asegcwele lapha Richards Bay abapheka ukudla
likuye ikhishi useyadayisa manje uphilisa ingane zakhe. Ayithi ngibabiza la ukuze bawungawethembi uzombuza uyokutshela kukhona ukhansela wakhona simenze bengingeke uzosho ukuthi njobe kushumeka kunjalo. Uma kube njalo awukhansela ngaphakamisa isandla asho ukuthi ayakade anginjalo. Ngifisa ukuba ngiphuthume futhi ngidlule ngithi hey what 15 uthole kabili futhi nawe sizoyibuka indaba yakho no what 10 sizoyibuka. Impumelelo yamadineka bakwazi bona bacela i-frame tent kanye nezitulo bathi bafisa ukukhethanisha bakuyimshado bekwazi ukuthi ithende imali ingaphumi ku-115 sibathengelile lelo thende i-frame tent kanye nezitulo. Baphinda futhi kwaba mayiba amahle nabo bacela lona ithende nezitulo bona bacela izitulo eziwu-300 salalela bakushoyo bakwazi ukuthi bayithole. 18 bakubiyela kwamnikazi bakery bacela izinto zokubhaka bathengeliwe banikezwe. 118 bakushobele zibambele fruit and vegetable market bafisa ukuthi bathengelwe itende lelo lokudayisela izitulo kanye nefridge. Yebo thina siyalalela bese siyenza. Kuzoba 112 ezihle business solution nabo bafisa izinto ze-catering bakwazi ukuthi bayithole nabo. 17 baba umahlobo igama labo bathi ayafezisa bakery nabo labo sibathengelile izinto sezikubona. Ngamanye amazwi mangabe sizela sizo-accounta kunina sizosho ukuthi le yamali lokhu ababekucelile ngempela na bakhona abawofakazi banelungelo lokusho ukuthi angitholanga owakhansela bakhona noma cha. So-ke ngiwethula ngiproud ngokuthi lokhu engikushoyo kusezandleni zabantu. Intuthuko ayimiki intuthuko. Njengamanje sizothi-ke kunesabelo esisha semali esiqale ngoJulayi. Angithi yini le ezokwenzeka ngoJulayi? Yiphi le nyanga esikuyona? October. Imali ifike ngobani? Nixole kunalo umkhuhlane ngokho. Indlela ukuzwa nje ukuthi athi uyakubamba uqala la kusuzwa ukuthi hayi kusukile ke lokho. Kodwa cha uyaphela ke. Ngiyafisa ukuba uma uzobheka uma sithe sizokwenza ukuthi imali izoba ngaka. Lokho sikwenza ukuthi sibe sizothi ngempela sikwenzile. Ngiyafisa ukusho ukuthi njengamanje ke kule esithole kulo nyaka ka-24 25 angisho ukuthi manje yini esisiyoyenza sithi yini ezakalayo manje ngoba umasipala nathi nelfirst lethele intuthuko ngithi sezwana manje ke mayithi umuntu akayibona intuthuko eMfolozi umxolela ngithi swasekuvukela inhliziyo yeqembu lakhe lezepolitiki angithi sezwana kodwa bengabuka ngeso ukubuka ngelinye iso uyayibona. What one wasekhulu njengoba sikhuluma usonkontreka usethuliwe umgwaqo obizwa ngokuthiwa insikeni access road ozokha imali engango4,841,311.78 usethuliwe usonkontreka uyasetshenziswa lo mgwaqo kuyimasha. Akithi ngibonile ukuthi ngiye kwasokhulu. Okay, 15 kwaMbuyazi Sodaka access road ngaphansi kakhansela uNcumane nakhona futhi usonkontreka uthuliwe uyasebenza. 114 New York access road usonkontreka nakhona ukuyitenda document maduzana uzokwethula. 114 Mathunjwa and Msheng access road nakhona ukuyitenda ukuyitenda stage kuyasetshenzwa bakusebenza ubaba uNkosi. 115 babukhona buye wathola futhi lokho Kiyankiya access road iphiyaqede kusiphi isikole isekusayini Kiyankiya ikuphi
uncotsheni angithi ke lokho esikhuthazayo ukuthi ukhansela angathi mangabe bekwe ukhansela ukuthi mangisuka emphathiswana sekufanele sakhamke intuthuko ngisho emphathiswana akethi fanele ubheka amakhono onke eward ubhalansisa igodi zenduna ngithi sonke siyabonga ke khansela ukuthi wenza lona lokho so ke kunomgwaqo inkontreka ukhona njengamanje uyasebenza bese kuzothi eward 16 ila engitheke khona silungisa iground la khona ibizwa kuthiwa izala abantu usomkontreka ukhona njengamanje uyasebenza uzoba yilapha na esinosini nakhona umgwaqo wakhona ukuyithanda stage nakhona futhi uzosetshenzwa maduzane ngakho ke sizokwethula lokhu ukuthi yizo lezi izinto lezi enisithume zona ukuba sizenze okwethu ukuthi sibheke imali bese siyaphuma siyozenza sekusikhathini so 1 2 3 4 3 hours is fine okay should have ngithi kwehlisa ukusheshisa akufunani phela ngoba umholo nephutha phambi kwenu sivumelane ngo4 mase ngikada ngo1 kusho ukuthi angisathembekile akunjani ngifisa ke ukuba asimnyaka ku25 26 ngoba sisazothola ithuba lokulethula ngifisa ke ukusho ukuthi ke bakithi kunezinye izinto mhlawumbe ungena odabeni kagesi ngiyacela ke akathi ungacela phela ngisho seduze kwakho angeke ngisakusho bese ngizokusho ke athi ukuthula kancane ukuze umuntu ozolalela engaphazamiseki ngathi sisezwana ngizokhuluma ngogesi manje ngathi sisezwana alikho ikhansela elingathungiyo ngogesi ikhansela nje elingathungiyo ngogesi makuthi lingasho lithi yima ngithukiwe unamanga bakuthuka ngale ngemuva alikho nakho ke engifisa ukusho bakithi thina somasipala okwethu ukuthi uma kwanda imizi yobaba omkhulu kunemizi efikayo okwethu kufanele ukuthi simfakele isicelo kwaba Eskom ukuba bazomlekelela ukufakela ugesi bese kulungiswa imali ngoba njengoba bezofaka bayakhokhelwa phela uhulumeni angithi sezwana kulungiswe ke imali yokuthi ke cha le ndawo ethize ifuna intambo engaka ifuna igcobe engaka imali yasokontraka engaka ngisho ukuthi imali engaka le project besenza njena ke bese ukuthi ke ukhansela wakho usukumvotelile yena uletha lokho kwaSipala ukuthi napha abantu abadinga ugesi bese senza zonke ke lezi zinto zokuhlola zokufuna imali nokuhambisa imikhakha yakhona kuyiwa Eskom kuzo zonke indawo uma esekwenzile ukhansela bese ke esebuya ke manje ukhansela uselethe intuthuko bese ke uEskom ngenxa yokuthi ukhansela umcelelile emphakathi wakhokha futhi uhulumeni ekhokha ukuthi nisizakala bese ethi Eskom hayi ngizofika nabantu bami abazomba imgodi ngifike nabantu bami abazofaka igcobo ngifike nabantu bami abazofaka ikhebula ngithi ethi bese ngize ngidala amathuba omsebenzi benabambali sibaqashayo ethi sengifakelile ugesi bese ethi ke esewulayithile usukhanya bese ethi ke woza wena onesivumelano lokho ubhaliswe ngobani bese kushiya ukuthi cha lo ubhalisiwe ngosamkelisiwe Shabana bese bethi cha sifuna yena wena uthi umuntu wakhe kodwa la ngoba kuvela yena sifuna yena fanele ezosayina la ifomu ukuthi simfakele ugesi angithi kwenzeka kanjalo bese bethi ke sikunika nanto ikhadi ma suphelile ugesi sephelile 500 sikunika wona usosebenzisa leli khadi uthenga ugesi angithi bethi ba isigubhu sakho sinenkinga nazi inombolo imeter number uyofonela thina Eskom ngoba ingqala zinda yethu lena ngithi size sizokusiza
nivumelane kuphela angithi manje ke ayi babuyabosa abafana bangahambi ngamoto ebhalwe Eskom engekho lati ka Eskom othula sebenonkela ngamalati ogodo ngoba kubanika ngo-Eskom nibathatha ngoba yibo laba bathinta lezinyo kanyoka uqhuma ama-transformer mase nifisa sengazi ukuthi ukhansele ngenza imlingo ukuba asheshe aphushe u-Eskom ukuthi uzofaka enye transformer ngesikhathi kungenzeki bese niyasithuka ngithi noma bese niyakhala kwamakhala ngoba kuninalonke anginalonke nisithukayo kodwa kulaba amakhalayo sike sithi mangakhali kuthina nizokhala kubani akithi sezwana fanele sikuthathe nathi sikuse kwa-Eskom kodwa ngiyafisa nje ukusho bakithi u-Eskom nakho sekwenzile akithi siyazi ukuthi ngemuva kwaseklinikhi lapha empangeni kunama-ofisi ka-Eskom unenkinga mawukuthi usuwehlule fona gibela ibhasi ushone lapha uhambe uyothetha khona uthi uthethisa le ntombazane la uthethe usithi hayi uthetha wrong uzela ngoba ungenayo i-airtime nakho umcingo uhambe uyothetha lapha angithi bafike besho njalo ufonelele phezulu njengamanje mawungathi uya lapha cha bafona nje basha bakwa-Eskom besazisa inguquko ukuba sitshele nani mawuya kwa-Eskom ivale i-ofisi basebenzele emakhaya balivaleleni nayo uma ningenawo ugesi qhuma ama-transformer nifika niyona nabo lapha kanti bakubeke kwacaca ukuthi into yama-transformer ifuna u-Eskom ifune thina abaholi besifuna nani mphakathi ukuze ixazululeke ngakho-ke into ka-Eskom ibuhlungu enjalo wakhomba u-Eskom leminye imini ikhomba wena uthi u-Eskom ama-transformer aqhunyiswa ukuthi sirobha ugesi uma bezofaka i-transformer bathe okwenzakala ukuthiwa i-audit le nkontraka efika izobheka ukuthi ngoba nabarobheli ayade yakhumbula zokhumbula-ke iy'nduna zenkosi kuwukuthi nishelwe i-transformer uthi-ke u-Eskom nina nifelwe i-transformer bhalani ilisti yenu bese niletha kubo kolaba bakwa-Eskom bayakunika ama-phone numbers la nizoyifaka khona nibathumelele bayimukela ngisho nango-WhatsApp bese be-check-a ukuthi kule transformer mhlawumbe ngama-20 imizedo zakhona bangaka abarobheli bangaka abawuthenga ugesi bese bethi-ke kulaba abangawuthenga ugesi ethi u-Eskom laba abathenga ugesi athi u-Eskom siyaxolisa ukuthi niyawuthenga ugesi nibahlanu kodwa abawu-15 abawuthenga ugesi kodwa ngenxa yokuthi asikwazi ukuthi i-transformer sithi ayivulela abahlanu ibavalele abawu-15 kufanele zife kakhulu bese bayivala-ke bengezinjolungu sathi sikhuluma iqiniso mina bese bethi-ke sebenibathumelelile amagama namamitha namba sebeyawubheka ukuthi imalini enikweletayo ngiyafisa ukuthi bebengahleki bengathi insini bethi nge-6,500 nalamaninginikayo mina namakhansela ase-Mfolozi sihlale cishe imhlangano ecishe izibe emithathu lo mfowethu nje wasendiya kwakuthiwa bani ugavenda bani ungawakho mthetho bani ugesh kwalapha nizaneni Mtuba useze warizana Mtuba kusamfica ngoba sasila kodwa sanke nasesenza izethembisa egameni lenu sesikolisa samakhansela ukuthi yebo umphakathi wonile makona amakhansela iBhayibheli lithi izono zabadala iwele ebantwaneni makoneni namphakathi kusho ukuthi-ke nathi sizingane sefanele sithwale izono zethu kodwa sasesithi-ke sizobambisana ukuthi la sihlangene khona siyayikhuluma le ndaba ethi bafowethu siyacela abasarobheli abayeke ukurobha abasarobheli abayeke ukwenza njani ukurobha asiqaleni sikhokhele ini ugesi u-Eskom umi ngelilodwa-ke manje uthi mangingakhokhi ake zizoshintsha i-transformer uthi noma ngaphela ewadini kababa kukhona ababheke ku-7 months na ewadini yami esabhuzi ngicabanga ukuthi babheke ku-4 months awukho ugesi
So ke namakhansela abakithi awanawo amandla okuphopha uEskom. uEskom uyimela ngithi siyezwana. So sifisa ke kube khona lokho kubambisana siqale phansi nawo uEskom sihlalele naye samtshela nathi amaphutha akhe. Ngoba abanye baqalile bathenga ugesi bawuthenga kulezi zinto esitheza amagojogoja ngethi uthenga ugesi usiphuma islip ufike ekhaya usifake ungena ugesi usebenze. Ngale kuEskom kuvela ukuthi lo gesi othenga ukho emthethweni singena ngaphakathi namanje. Yilokho esihlale nakho uEskom sathi Eskom nawe esimanje sizohamba siyocela umphakathi wakithi nawe Eskom hamba uyolungisa laba bantu obadayisisa ugesi kanti abanayo imvumo yakho. Sathi 2 Eskom nawe awakha amaphutha ngoba kufanele ushaye umphakathi kuphela basimele nina nawe Eskom ingqalazinda isigxobo size sigobe sesigugile usho sesibolile awuzi ukuzoshintsha. Nawo ama-transformer khona ngo-1990 ayashintshiwe umsebenzi wabo uyawenza nawe Eskom. So ke nathi kukhona esikushilo egameni lenu. Ngase ngithi-ke okukhulu nakho konke Eskom kuqala benithi bangakufona ubika udaba uthi uma kudlule amahola bathi abangaka badlule 4 hours bengafika ukuzokusiza uphinde usithinte futhi angithi namhlanje abafonela kuphela 2 days noma kuphela isonto abafiki sikudlulisile ke egameni lenu leso sikhalo senu akithi beningasicelanga kodwa amakhansela anicabangela nicelele kuEskom. So ke now Eskom simtshelile ukuthi ke awuhambi uyolungisa amaphutha sase siyayibophezela egameni lenu ukuthi nani sizohamba sonke solungisa amaphutha ngithi siyezwana. Akhona ke indawo njengamanje ke ngasikhathi ukuthi la eWater sinezicelo zama-infills wasala uWater kunabantu abafake izicelo umthetho cha wabaletha bakhona kwaEskom. Ngiyafisa ukusho ukuthi ngiqinisekise ukuthi usonkontreka ozozofaka izichibelo zikagesi la eWater nase Ward 15 impela usesigabeni se-tender stage laba base khona ngoba abalandelana nabo eWard 8 nje sebamathula wafaka wakedwa eWard 7 bakhona sonkontreka bakhona usufake ulokhuza ugesi eWard 9 bafika nakhona nase-Ward 17. So ke nalana ke ukhansela umthetho lezi ndawo esingenawo ugesi usekwazile ukuthi ayibeki. Ngifisa ke ukuba kodwa ngithejayile noma sengayeka ukuthi ngizoyeka ngoba kusezokhuluma ngezindlu ngoba nijahile. Bashintsha futhi. Asiyeke kwizindlu. Ngithi asiye kwizindlu ngisho ukuthi ngikhuluma ngezindlu. Asikane ke siphinde futhi sithi one izindlu angithi siyazi ukuthi ayikhanda umasipala wase-Mfolozi. Kodwa izindlu umasipala wase-Mfolozi uyini? Thina singabakhongi benu ukuba sithathe izikhalo zenu nezicelo zenu. Hayi in fact hayi ikhalo ngithi isicelo ngoba isicelo ngoba awukwazi ukuthi ngiyidinga indlu. Ngoba umdlenje ungizele impela ngindodana yakho nje ngizodinga indlu yomxhasa. Hayi uzothina nimakoti yinje ikhulumayo khuluma uthi ngini ngoba ngakala lento wakhelela kabi yona yami kuselomxhasa. Uyabesho njalo angithi kodwa kabi yona yami kuselomxhasa ufune yami nezokhandela uwe esuke ekuthukweni zakho vele nani sifundise kanjalo baba umdlenje lathi indoda yodwa ithukuthuku zayo indoda kusemandleni ayo angithi
impela namhlanje uzomuntu impela ungcono bakhuluma umfelokazi ngithi kungcono babunyamboza akusukume nje impela hawu anginayo into yangasese hawu usho umnumzane omuza anginayo into yangasese hayi yeke ufundisa ukuthini kulokhula wakusasa so khona izinto ezizicelo bese kuba nezinto ezizidingo esithi yabona ke la impela njengoba usele umama sele yedwa ayisekho inhlanzi shothi sebethembele kuloko ngabe ke asiyeke thina somasipala izindlu ikhanda umnyango wezezindlu human security awubambe lapho ngoba khona ufuna ukuzozwa ngezindlu phazanyiswa wonke umeceleni asene ukubamba kunomsindo lapho ngifuna ukuthi ke emva kokuba singenile ngo-2021 umnyango esawubiza kuqala sawubizela etafuleni kuba sizokhuluma ngawo kwaba umnyango wezezindlu nabo sasiyobatshela into eyodwa ethi njengoba sakhela amakhosi amahlanu asifisi kube nezindlu emambuka zingabibikho la kaMthetho kube nezindlu kwasokhulu zingabibikho kwaMbuyazi. Okwesibili sivumelane ukuthi okwenzeke ward 1 nase ward 18 kube kanjalo umnyango uyolungisa ukuthi nanka ama-ward ngoba kunama-ward okukhombisha yodwa nje umxhaso yenye yawo lesikuyona ihlangene nale nami engithunywe kuyona ewu-112 mawuye esaphuza ayikho ngoba sasikuyi-project eyodwa nani ebizwa kuthiwa imvamanzi angithi isaphuza isemphathiswano ikwameli onke gede yithile laba sonke singena lapho uyongena naku-115 kunani engxenye yakho ngiyafisa-ke kusho ukuthi-ke umntwana waphinde angene wasifundisa ukuthi iqiniso kufanele kube yiqiniso ungathi uma uphambi kwabantu ukhulume into ukuthi izokwenzeka kusasa kanti azikwenzeka kusasa ngoba yobuphule umthetho osebhayibhelini uthi singabi abakhohlisi angithi fanele sintshele kunjengoba kunjalo siqalile-ke ingxoxo ngoba isifiso sethu bekuwukuthi sifisa makuphela u5 years esikukhulumile kube sekwenzakalile kodwa sibe sikhumbula ukuthi-ke imali yakho ayikho kumasipala wase-Mfolozi imali yakho kunye ikwisifundazwe ngithi imali yakho kunye ikunational sixoxeleke nabezindlu 1 udaba olwalusekhulwini yilo lokuthi kunama-wadi angenazo nhlobo izindlu kube udaba laku-111 izindlu la kwashiwa khona i-left kwaqalwa kwasuka ngengene khona kodwa kwasuka washiya usokontreka ngoba ise-180 nakhona futhi kune-11 kwasuka njengoba ethi uyamkweleta nje umenziwe kwakusewuye hhayi njengamanje njengoba sekuhlukene malithi ibhayibheli izono zabadala yona ebantwaneni izono zamenziwe zikuwe umthetho womkonyane wathi khansela sezikuwe-ke manje nakhona futhi kwaba kanjalo so-ke ngiyafisa-ke ukusho ukuthi-ke ingxoxo ubamagubane ingxoxo eyithinta iproject yezindlu lezi ezamiswa zase-ward 11 isigaba sokuqala sibonge ithuba sithokozo xosha ithuba ngcolosi isozingene ngcolosi kusho ukuthi-ke la ubabame akhuluma khona ukuthi emva mhlambe ake ngiqale ngokuthi umphathi wasenhlabosini uzokhumbula ukuthi for isikhathi eside besiza lapha enhlabosini ubaba ukhansela umthethwa engibiza ukuthi ngizochaza mayelana nodaba lwezindlu ngokunjalo njoba nobaba umenziwa uDeputy Mayor ngemzwile esho ukuthi kukhona asekwenzile ukuthi ama project amuvele phambili into eyenzekile ke phakathi ukuthi sekunesivumelwano sokuthi onke lama project
ablockekile asezoqhubekela phambili. Ngamanye amazwi sikhuluma ngomhlana Masakisane, sikhuluma ngomvamanzi housing project, nokho ke wona usuzocasha ubizwe ngokuthi imatholeni noma usuyimatholeni ushintshile manje nje ukuthi angekusezwa kakhulu ukukhulunywa ngomvamanzi, usuzozwa ukukhulunywa ngematholeni housing project. So lawo ma project necince housing project kulaba baqhamuka ngapha eward 11 abeya ama project njalo masithi siyeza emphakathini siyachaza ukuthi kwenzakala ngalama project sizothi lama project asenkantolo, lama project asenkantolo njengamanje ke nge-intervention kababumeya ne-leadership yonke yase-Mfolozi i-top 6 yakhe ukwazile ukuthi kube nezingxoxo ezenzakalayo ukuthi kugcine kuxoshakele lo muntu obewabambile ama project ewafake enkantolo. Siyaqinisekisa namhlanje ukuthi baxoshiwe abasezubuya bangene esithombeni baphazamisa ama housing project. So ama project azoqhubeka i-department isinikezile ukuthi aswa prioritize. Ubabumeya sebehlelile nesigungu sakhe ukuthi bawa prioritize ngisabala amathathu. Kukhona esine ekuthiwa ibhili yamambuka i-project nayo elapho ward 17 eyakhiwa nje isikhathi esidala kakhulu esidlulile base beba nesikhathi eside la kungekho khona la kwakhiwa khona eward 17. So ke nayo isiphinde yabuya ivukile njengamanje i-department ifakile esibalweni noma ohlwini lama project okumele makasetshenzwe kumasipala wethu. Ngicela ke ukuthi uzomvuka usefuna ukuzothula konke ngithanga Phakathi. Siyabonga modisi ngale kokudala inceke inkosi umfundisi lo usizayo. Siyathokoza kakhulu sibusisiwe eMfolozi. Bengithi ke angisho lokhu ngoba kungcono uyena manager lo ongaphansi ophethwe ubaba uNkosi. Kungcono banizwela ngomuntu osebenza noludaba ngithi ngoba senakhathala lokulalela umthetho senibona ukuthi akakushoyo usukenza nje ukuthi ngingambuzi ukuthi emhlanganweni aphuma ngithi senizweleke manje 117 usuyizwela. Ngakho ke masithi ke sibhikelela onke amakhosi sitheke 117 asikwazi ukuthiya ngaphandle izindlu zenu siyayiqoqa sibheka la zonke zizovuza ngolayini. So ke singadidwa ukuthi mhlawumbe ninaze Nkosi mhlawumbe nisixolele kutheni niyotibanizwa njengoba dashiba amagubane uma sibizwa kuthiwa ematholeni. Siyazi ukuthi ematholeni isigodi sakithi esilapha esisodwa, kodwa uma sithi ematholeni fanele wazi ukuthi zifaka induna yaseSabhosi uMendu lapha enhlabosini ngenxa yokuthi iproject eyodwa asikwazi ukuyibiza ngegodi ehlukene ukuze ibhalise ifuna igama elilodwa. Sase sithi ke hayi akube ilokuza imatholeni ethi ayibe yisenta yalezi ndawo ezifuna lezi zindlu. So ke nakhona lapho kwamaqhinga okulwisana nodadewethu lokuyena obesivalele lezi zindlu yonke leminyaka. Saxoxa nje bangisho ngithi umhlangano sasubamba ekseni emini ntambama sizamukulela nini. Hayi sathula sabuka sinomenze ukuthi hayi no man lo mama lokho sibamba into encane lokho ethi nje iproject yami ethiwa imvamanzi angeke iziqhubeke ngingakayithola imali yami e1 2 3. Wemama le mali lo ifuna eyakuphi imali yami umnyango wafanele ngiyithole nomasipala waseMfolozi bangikweleta yona ngathi izindlu zase-180. Okay zase-180 isaphuza phathiswana amatholeni mhlabosi bangena manje endabeni yase-180. Hayisi kwasho ukuthi ke akithi nani ngikhetha abantu abathe ukuthi kancane bese sithi no hayi wena into uyena ome ngayo ukuthi imvamanzi project yakho sase sithi sesishintsha ke manje sikhulumela abanye abantu sikhuluma ngematholeni
Sifuni ngisho ilista laba abantu obabhathile sizoqala phansi sibhalisa abantu thina. Safuma kanjani? Anguphenduleke lo mbuzo oshisa amakhansela la komthetho. Siyanizwa nisitshela ngenkinga zemali zomnyango. Hayi. Sakathe siyadlula eWard 9 eDondota phatha nazi izindlu ziyakhanda. Sakathe siyadlula eDondota phatha nazi izindlu ziyakhanda. Hayi siphendule. Izindlu zaseDondota kwakuse ukhansela uMpholozi. Kwakufanele ikhande ngo-2004. Kwakufanele ikhande ngo-2004. Kwaloku kunenkinga. Ithema ilandela inkinga. Kwabonakala ukuthi kwakunepolitiki eyayidlalwa nje ngaphakathi. Angithi? Ithema isidlaliwe le politiki ngaphakathi. Beke beshoka abanye noma mabecula athi basebenza kodwa khona ikhona nengoma esho ukuthi azophela amali. Hamba ephela. Fana namo uyikhona. Mawusahleka nje sokukhulekela khamba kwenze njani? Ngoba lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Okay. Ngifisa ke ukusho ukuthi izindlu zaseNdondota fayikhanda 2004. Kwaba nepolitiki yakho eyadlala. Ipolitiki yazangenelelwa umnyango naye edlala ipolitiki. Ngaphansi kwaMpholozi. Kwazi futhi kwaMpholozi ne-Ward Committee yakhe. Owayewuhlalo we-Ward Committee ngaleso sikhathi. Ukhansela wakhansela khona ukhansela umthetho. Bathatha isinqumo sokuthi ngoba babona ukuthi abantu base-Ward 9 bancishwa izindlu ngenxa yepolitiki ethile. Bathatha isinqumo sokuthi bayomangalela umnyango wezezindlu ukuthi ujezisa umphakathi ukuthi uthole izindlu zabo ngenxa yokuthi abantu bavotela iqembu elithile lezepolitiki. La hamba udaba lwayongena enkantolo luhlale iminyaka. Ngikhumbula ukuthi luze laphothula ngesikhathi ungqongqoshe FEC bese ku banamelo uphile icala kuphile kwadlula kwazoba khona MEC lo wesifazane lize laphela ke ngesikhathi sakhe. So ke kwicala yathi inkantolo yasebangeni mayibuka abamele umnyango nabameli bomnyango abamele ukukhuza uWard 9 wafumaniseka ukuthi ke ijaji lithi cha abantu bakuWard 9 kwakufanele ngabe izindlu bayithole ngo-2009 ezazi 1000 ngokubuka kwakhe sasingekho isizathu sokuthi kuvunjwe abantu base-Ward 9. Ngakho ke umnyango uyawuphoqa uyawuyalela kwakunkonyeni isinqumo siphume ngesikhathi sikankonyeni uyawuphoqa umnyango ukuthi awuhambi yokhanda lezi zindlu futhi zibe 1000 zase-Ward 9. Yingakho ke uthe noma umnyango ukhala ukuthi usuneyinkinga yemali usuthatha isinqumo ukuthi izindlu uzoyikhanda ngo-300 kwase kuthiwa ungayikhanda ngo-300 konke amawadi kodwa e-Ward 9 sikunika isinqumo sithi sifuna zakhona zo-1000. Yingakho ke nibone ufike wakhanda u-300 okuqala kwabuye kwakhanda u-300 wesibili sezo-600 njengamanje okusho ukuthi sekusele bani u-400. Siphindileke ngesikhathi kuno ungqongqoshe lomusho bephuma khona uSuper Zuma wafika lapha eDondota sizokhuluma udaba kodwa unathinta onke amawadi udaba lwezindlu salikhuluma nodaba la khona wazi wathi ke udaba lase-Ward 9 usefisa ukuthi aluvale kanjani na wathi nje abasekhanda u-600 usefisa ukuthi iproject elandelayo kungabe 300 vele ko-400 ukuze bephume kulolu bhata abantu bayoyini inkantolo. Yingakho ngibona ke izindlu zase-Ward 9 kwazi ukuyaphindelelwa khona ingenxa yesinqumo senkantolo ijaji elifake ibomvu. Ngithi siyezwana sonke siphoqelekile ukuthi sithi ukumisa size sidlule kuloko kodwa ziyalungiswa ke izinto abade Phakathi ukufundisa. Ngithi siyezwana bathi khona ngezwana ndabeni ezindlu kukhona izinto engakhuluma ngazo kodwa ke
angidlule kulokho kwa disaster ngoba makhansela ethu ngithwala kanzima kade besho abanye angithi ngiyalandela nepage la enkundleni ayikho nje lento lamakhansela masipeshukele agijima ngemoto ezibovu lokho ezohlekisa ngathi ashuthe maqedana ngenzekile lutho ngithi sisho njalo bebuye nepontshe embili futhi phasela esonto elilodwa kuphele kanjalo akithi hayi mina ngizofuna ulwazi uyabona ulwazi luthi kunohlelo olubizwa kuthiwa olwa disaster kushuthi eleyinhlekelela ngithi sezwana lolo hlelo luhulumeni wesifundazwe luseMaritzburg angithi sezwana le mali yakho iseMaritzburg kodwa thina sinalokho okuncane ngoba sikhulisiwe inini abazali ukuthi impela makonakele ingakho makuvele umuga nje uyobona kunelungu elishonile akithi awuphuma ngacela ngisoso bekhona okuncane okushiyayo okusho ukuthi siyazwelana nathi ke lokhu kokushiya lezo impontshi nengubo nokudla yesuka siwumasipala wase-Mfolozi sithi uma isimo sinje singeke phela sishiya ngathi asifundiswa ngapha kumdletshe singabe sisashiya lutho bese sishiya lokho okuncane kodwa umthetho usuka uthi ikhansela kufanele lize lithumelele ababeyinhlekelele bezobuka umonakalo bebhala nje banisokubabona bebhale beshutha bakithi akuze kungenzeka abawa-disaster beshutha inhlekelele yakho uyibona isigijima kuma-social media kuthiwa gijinyiswa umasipala akwenzeki lokho abasuke bekushutha nivumelana ngakho yikhona abasuke bezokuthatha bese umasipala wase-Mfolozi ukuthatha ukuse eKingcetshwayo uKingcetshwayo ukuthatha ukuse kuphi kwa-disaster ngithi sezwana udisaster uyena ke obe esebona ukuthi umasipala wase-Mfolozi kunabantu ababikwa kanjeni mhlawumbe nako sisobalekelela ngakho so ke bakhona abanye ababikwa la kunina ngiyafisa ukusho ukuthi udisaster zikhona izindlu akase-approvile zalaba abantade bevakashelwe iy'moto ey'bomvu aba-192 seyiqaliwe ukukhanda cishe seziwu-45 esey'khandwe ezansi sebezonyuka bezokhanda ngapha bazokwazi ukuthi bayithole lezo zindlu lezo ngakho-ke ngifisa ukuchaza ukuthi mangabe besuke bezobhalisa usokulandela leyo mgodi leyo nathi sizokuthatha sikudlulisele phambili angithi siyezwana yilokho-ke bengithi-ke angidlule khona ngicabanga ukuthi cishe ayikho ngishilo